Nagkanasan nga biyag dusikati tay mabuy-buya dago sa mabang aral kaugan daytoy rikin na gamit na pintas mo awan pang ipadaan isot magkayaw daytoy bahik-hik na dayta nga is-isang buhay puno ama kabiyang kas na ninunutan kalimo akur sunada katutis mo kas na porselana pangyarigan sikat sabong murmuray dito'y mata nagpinta kanuading aglalo no sikat umis-isen nagpinta kanuading ipatay ko pagpingin nga isip nagpintas kanuading aglalo no sikat umis-isip nagpintas kanuading ipatay ko pagpingin nga isip. Nagkanasan nga biyang dusikati tay mabuy-buya dago sa mabang aran kaugan daytoy rikin na gamit na pintas mo awan pang ipadaan isot magayaw daytoy marik-rik na dayta nga is-isel buhay puno ama kabiyang kas na ninunutan kalit mo akur sunana nakutis mo kas na porselana pangyarigan sikat sabong murmuray daytoy mata nagpintas kanuading aglalo no sikat umis-isen nagpintas kanuading ipatay ko pagpingin nga isip nagpintas kanuading aglalo no sikat umis-isen nagpintas kanuading ipatay ko